Dalan, Kinapudno ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 19, versikulo 17. No ikam tinapanglaw, kasla ni Yahweh tinang tedam, kat subadan na kanto ti Apo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno ken Biag. Anyamat ti katulong tayo nga inalayo, mami. Di nan samot ammo ti agplansya. Kita aman daytoy pinlansya na ay uniform ko. Kuso-kuso latanit. Maria! Maria! Umay ka man ditoy! Maria! Apay, madam. Makitam daytoy uniform ni Dave. Plinansam daytoy wano saan. Plilansyak amin ay uniform yo, madam. Dayta ka diti plinansam. Apay, kayat mo nga agisuot ni Dave iti kuso-kuso ay uniform ama pa ni eskwelahan da? Saan, madam? Ala, plancha manan. Mala daw akon, mami. Anya to orasan, no? Ay, mala, isuot mo lat na daytan, anak ko. Ta ikatek man daytoy a katulong. Madam. Alam aminan agamit mo, ta pumanaw kan ditoy. Awan serbim a masuswelduan a babawnan. Ay, madam, saan da kumamot nga ikatan? Saan da ka nakayat? Tamalaksid anarugit ti trabahom, nabuntog kapay nga gunggunay. Mga lakamilangan iti ubing akatulong, iso a pumanaw kan. Kasyan da kumamot, madam. Anya ka di mapaspasamak ditoy, mami. Papanawa kon daytoy a babawnan. Anya? Papanawo mo ni Nana Maria? Makabulan na pailang ditoy Kan anya ko mati problema. Apay apapanawan yo. Sado mo nga men, sinsinan ti trabaho na. Oh, anya pa'y latar aramidam dita. Pumanaw kan! Ay, Nana Maria, saan ka apumanaw? Kontraam itan ti desisyon tinaganak mo, Carolina. Mami, awan ti makitak a problema kan ni Nana Maria. Di mo makita ti kinabuntog na nga gunggunay. Amuyo no asino ti problema dito'y apagtaangan? Sika, mami. Anya? Da kayo kada daddy. Mairaman ni Dave. Narigat kayo apagserbyan, ta saan yung ammo ti makontento. Ay, nagbayag matan ni Dave. When you road, daddy, mala daw akong ija university. Businaan nyo man. Ay, di nan sama tigaga at ti panagadal na. Talaga asaan, daddy? Ngamin, 25 nan. Ngam aging gayta, awan paylat nalpas na akurso. Puro rugi. Ay, amo na ngamin nga adu ti kwartayo. Hintayin, daddy. Tanay. Nakamisuot manin ni Carolina. Imbagsi ka ta okay lang ang amaladaw kay ti klase. Siyak ngay, jak kayat ti maladaw. Wenen! Nangabakan. Sikan tinalaing. Atorni ko naman. No maipasam at bar exam. May pasak. Sana kaskan ka. Awan malmalpas na. Ala, husto daytan. Saan kayon nga agsinong batpay? Dad. Pinapanaw ni mami jay katulong tayo abakit. Anya, pinapanaw namanen. Saan apumanaw ni Nana Maria? Jak, itulok apumanaw. Daddy, daytoy ka di nga anak yu ti makaamong agdesisyon dito'y balay. Jack kayat day jay abakit akatulong. Nagrigat ang makaawat. Basta, saan apumanaw ni Nana Maria? Malaksid, no adda na dagsen arason nga ikatan nyo. Adda ka di, Dave? Daddy? Saan tayo napagsaritaan pa'y nagitabanag? Maistresa ka bigbigat. Oh, sapay traffic. Bakbakatan kan? Di mo pa'y gayam amo ti agluto? Anya ka matan, Maria? Kisayaksan ti suldom.
Saan ka ngagsangit? Tamatad-tadan itiluam day ta si daan nga ikikiwar mo. Ay ko Ay, no saan laaga po kinig